Emisija Šetam i pričam ovog nedeljnog prepodneva na stazi zdravlja u Jagodini, a ja sam imao taj slučaj da sretnem nekadašnjeg košarkaša Jagodine, Bojana Gladanca, dečka koji je iz Kragujevca, koji je otprilike, pa nije otprilike, nego 8 sezona spojio ovde u Jagodini. Sad, to je bilo u prekidima, Bojane. U prekidima, da. To je bilo te neke 2009. godine, tu sam igrao 4 godine. 2014. sam se vratio do 2016. i poslije još 2 sezone, to jest jedna, ne bude 27, ne 8, da. Da. 2018. posljednji put. I toliko si dobro upoznao Jagodinu, toliko ti se Jagodina dopala da si ostao ovde i da si sad žitelj Jagodine. Ti si rođeni Kragujevčanin, tako? Nije, ja sam poreklom iz Bosne, ali 20 i nešto godina živim u Kragujevcu, tako da se u suštini osjećam kao Kragujevčanin, ali sad se malo osjećam... I takav naglasak imaš... Pomešano nešto. Pa nemaš nešto bosanski naglasak? Pa nemam. Nisam mogao da primetim da imaš. Pa šta si imao 4 godine? Onda je opravdano, dobro. Pa dobro, ostavio si ti traga ovde igrom, to je tada bilo ono vreme kada je dosta igrača igralo, igralo je igrača iz drugih gradova, bio čak i još neko iz Kragujevca, tako? Pa bili su momci, koliko se sjećam, iz Kragujevca, ali te prve sezone kad sam došao, tu je bio samo, tu su uglavnom mahom sve bili Jagodinci. Počevši od Nikole Filipovića, Fikija, Nemanja, Nemča Ćimovića, Igora Canića, koji je tada u tom periodu bio naš, mislim, i kapitan i najbolji igrač, tako da samo nas dvojica sa strane smo bili, znači to sam bio ja i bio je Nikola Romanovac iz Kruševca, tako da to je bila stvarno dobra ekipa koja se prošetala. Nisi bio loš, davo si koševi, sećam se. Pa kao nešto, pomalo. Da, dobro. Evo, šta drugo da pričamo nego ono što je sada najaktuelnije, a to je borba Jagodine za ulazak u viši rang takmičenja. Ti imaš prilike i da gledaš, da budeš na tribinama ako si do prošle godine igrao u Svilajncu, tako? Da, jest. Pa pratim pomalo, ali to je koliko mi mislim, koliko mi obaveze dozvoljavaju zbog deteta i zbog, mislim, posla što radim, ali pogledao sam par utakmica i to je okej za sad. Mislim da ove godine imaju veliku priliku da uđu u rang više, zato što po meni ta liga u kojoj oni nastupaju, nažalost, već 5-6 godina, nikad lošija nije bila. I mislim da ove godine trebaju to da iskoriste i mislim da sve sem tog plasmana u više bi bio baš veliki neuspjeh po meni. Da, mada kažu da je ta druga grupa jača od naše grupe. Verovatno. Da, ta dva kluba su otprilike... Da, Jagodina se bori protiv dva kluba, a ovi se bore samo protiv Jagodine, tako da tu vjerojatno imaju nesreću tu, ali mislim da uz ovaj sastav koji imaju i taj neki raspored i sve što im ide po meni uz ruku, mislim da ne bi trebalo da budu to neke greške, mislim da bi trebali da se plasiraju, da iskoriste u stvari to. Da, pa evo, očekuje još dve veoma jake utakmice, najpre gostovanje u Ivanjici, poslije toga dolazak Loznice, po svemu sudeći utakmica koja će odlučiti sezonu i prvaka, ulazak u taj viši rang takmičenja. Po tebi, kakav je odabir igrača urađen u ovoj sezoni za Jagodinu? Poznaješ ekipu Jagodine, igrao si kao član Svilajnca. Ja sam prošle godine. I bio si zapažen ovako u tim nastupima. Pa jes, nisi nebitno, mi smo njih pobjedili prošle godine, ali svakako prošle godine Radnički iz Kragujevca bio apsolutni favorit za ulazak u viši rang, što se na kraju obistinilo, tako da nismo mi njih nešto preterano tu... Izgleda da će Srećko da časti ove godine. Pa, verovatno. Otović, da. Pošto su oni ušli u prvu ligu, ali ne znam koliko ostalo igrača od prošle godine ovdje u Jagodini, nisu dovedeni neki novi momci, trener vidim da je isto nov. Pa ne poznajem ja te ljude, mislim, ovako što malo pogledam, iskreno mišljenje ću zadržati za sebe, šta ja mislim, to je totalno nebitno. Da, nadam se da ćeš da gledaš tu utakmicu protiv Loznicu. Pogledat ćemo sigurno da vidimo, oni imaju to otežavajuću okolnost što jure 18 razlike. To će biti jako teško da se prestigne, posebno što su oni, ne samo oni, nego svi smo mi očekivali da Velika Plana sinoć pobedi kako se zove, Loznicu. Nažalost, nešto nisu pobedili. Ivanjicu. Ne Ivanjicu, Loznicu. Ali tako je bilo. Da, nažalost, nešto da nisu pobedili, nego su
izgubili 30 razlike, tako da za sad Loznica je favorit, ali čuda su moguće, lopta je okrugla. Da. Dobro, hvala ti lepo što sam te odvojio od sina koga čuva sad Deki Milojević. Bivši saigrač. I evo, dobro se navikao tamo, malte ne, evo, dajem mu košarkašku loptu da ako nema koša da se zanima tamo. Evo, bio to Bojan Gladanac, a ova emisija Šetam i pričam uživo ove nedelje sa Staze zdravlja u Jagodini.